Majua-jua man bandu kerina senina moria si ikalengi Tuhan ija pape kamringan ibas paksa enda. Jumpa ka kita ibas kebaktin pe amorianta bas paksa enda. Guna menaken kebaktin ta, mari ras kita rende muji Tuhan ibas kitab dendenta nomor 126 ayat si pemena. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, ope lengah sidengkehken kata dibata ras kita ertoto. Iendesken kami geluh kami man bandu o Tuhan. Sebab te kami ibas pemasu-masundu geluh kami erbahanca kami mejuah-juah. Ibas paksa kesempatan nenda, pulung kami kerina anak-anak du. Ertedah ate guna ngorati karena katandu. Pelimbaruindu gegah kami, tambahkan kam pemeteh ras pengertin, bagai pe kepentaran man kami. Sebab alus yeme maka kami ngasup bertahan, dalani kegeluhan nenda. Sebab katandu tetap meteguh, nampati empegegehi kami, dingin pe mabai kami, kubas dalan si payo iakap kam. Salah ras lepak kami Tuhan, ngaku kami melalakal ilebih-lebendu. Mindo kami gelah i alemindu, gelah banci kami metunggung datken perkuah ate, sirehna idur kam nari. Reh kami ngendesken geluh kami man bandu, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan, si mada kegeluhan kami, ibas gelarndu kami ertoto ras ngatakan bujur. Amin. Senina-senina moria sini kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge pustaka si badia, si ibuat ibas kitab Kejadin bindu 27 ayat sada seh kubas ayat 10 telu. Isina bagenda, tupung si Isak enggo metua, janah enggo seleng matana. Idilona anakna sintua Esau ninaman bana, o anakku. Kai bapa nina Esau ngalawi, nina Isak. Idahdu ngekap maka aku enggo metua. Tahlanai bo ndekah aku ngeluh. Buat dage panah ras anak panahdu. Touku kerangen kam erburu. Buat sada rubia-rubia man bangku. Tasaken man bangku pangan sintabeh kuakap. Jenari baba man bangku. Kencakupan kupasu-pasu atiku kam, ope denga aku mate. Tapi sangat cakap-cakap Esau ras Isak, kepeken i begiken Ribka. Maka kencalaus Esau erburu, nina Ribka man Jakub. Enda dengange ku begi ikatakan bapandu man Esau. To buat sadar rubia-rubia, tasaken eman bangku, kencakupan kupasu-pasukam, ilebe-lebe Tuhan ope denga aku mati. Maka anakku nina Ribka tole, begiken, ras ikutken kai si kukataken, to pilihi 2 kambing simburna, gelah kutasaken sitik pangan sintabeh kal akap bapandu. Kenca bagai iba bandu kariman bana gelah ipanna. Maka ipasupasuna kam ope ia mate.
Tapi nina Jakub manandena, ia tehndu nge Esau kala sirembulu badanna, tapi aku lang. Entah idadap bapa kari aku, ma itehna ku tipu ia. Alu bage, sumpah nge dat aku labo pasu-pasu. Nina nandena aku nanggung sa sumpah, si sehman bandu anakku. Bahanlah bagi si ku katakan, tolah buat kambing man bangku sehjenda me pengogenta. Temanta mekapkan tep-tep anak istimewa. Alu tujun gelah moria meteh maka Ribka lebih erngena ate nang dangi anakna si Jakub asangken Esau. Si peduaken ngidah keuniken ibas tep-tep anak maba kemalaman ate man orang tua. Senina moria si ikalengi Tuhan, adi si pepayo ogenta endandai, enda mempersingeti kita karena perbahanan ta, entah pe sikap ta man anak-anak ta, bansi mempengaruhi kebiasaan geluhna bagai pe keputusan geluhna. Maun lah siarap kita orang tua enda, anak tenda pe sembelahan pengidahta. Entah nape mungkin anak-anak pe igezap kena, si lebih kelateta kelengna, lid si biasa saja. Maka banci pe empeturah kecemburuan bas anak-anak, bagai pe banci kame si idah perlakuan si ibahan orang tua man anak-anak enda pe mengubah kebiasaan-kebiasaan geluhna. Maka kita pe perlu kal enda metenget ibas kita encidahkan sikap ta nangdangi anak-anak. Adi sinen ibas kinatana lid ngemon-mon anak tenda ngatakan ca kama anak bapak, aku anak mama nina. Entah nape lid kange anak tenda akapna makan na isepe lang kelengi ia. Bapa na pelang, nande na pelang, maka terasing akap na bana, adi ibanding kena perlakuan si ilakokan orang tuana manbana. Maka ibas ogenta sekalienda icidahkan pe, kuga sikap Ishak nangdangi Esau. Anak buah bara Ishak makapkan Esau. Sebab Ishak enda hobina man jukut ibas rubia-rubia ikerangen ulih kai erburu jukut ne entabeh kalakapna. Adina sinenka Ribka ia jadi kakelatena nandangi Yakub, sebab memang Yakub enda ia deher keras nandena. Entah pe banci si katakan kegiatan-kegiatan si ilakokenna makapkan labo erburu, ya, tapi lihat asuh-asuhenna janah pe ikatakan ia cukup betahi rumah. Jadi tentuna kebiasaan anak endandai erbahanca sikap orang tua pe berbeda bagai pe perlakuanna. Adi sinendai bas ogenta enda kuga Ishak nuru Esau gelah erburu. Jana ulih perburune itasaken kencasi maka ipasu-pasuna. Engkai makala iajukna makana Jakub pe bagi. Tapi icidah kena perlakuan lah seri. Tapi si idah makana Ribka pe perban kelengka kelatena Jakub ibegina percakapan antara Ishak res Esau maka nina man Jakub tau nakku buat kambing, ya, buat kambing simburna, ya, janah pilihi gelah ku tasakken nina. Maka banci ku berikan duman bapandu kelah banci kamdatken pasu-pasu ibas bapandu nari nina. Tapi kai nina si idah ijenda nina si anakna Jakub
Ya, Jakub endandai ngatakan ca, nandai nina, aku lakapkan serius abang nina, aku lah serius Esau, sebab Esau dagingna rembulu, aku lang bicara idadap bapa karyaku, dakam gotah na yaku tipu nina, persingetina ngasituhuna kesalahan nandeina. Iajarkan na nganandena, labo ipeturut na nandena erdosa, la ipeturut na nandena erban kesalahan. Maka itulah nangamin, enda si itu na keistimewaan anak. Ya, anak si pang nimba nandena di entah bapa na erban kesalahan, enda me si tuhuna encidahkan karena kini ersadan naras di bata. Tapi erkitekan ipet tetap nandena ka ukurna nina, ila kam pagi dat pasu-pasu dat sumpah kam kari. Interkal ipersingeti Jakub nandena. Adina kutipu bapa, labo kari kudat pasu-pasu, tapi sumpah kudat nina. Layang git nipu bapana, sebab teh nange salah. Iteh nange pasu-pasue si kerajaan abang na Esau. Tapi dakam salah kange orang tua, entah apa si katakan Isa endandai. Engkai makalah seri pengidahna anakna. Engkai lah seri atena kelengna. Engkai makalah duana pasu-pasuna. Adilang mabacing de dilona duana. Perlakuan bapa endandai pe empeturah macemberu, biak macemberu ibas nande sebab ia kelengkakal atena nandangi Jakub. Maka ia pang masangken kesalahan. Entah pe sumpah adilitkin iberikan man anak enda. Maka nina to buatlah kambingai man bangku adilik kari sumpah ibas bapandunari aku nanggung sanina. Mon mawon lasi gejap perbahanan tama maka anak enda ipelajarina nipu. Arkiteken perbahanan ta ipelajari anak-anak enda erbual. Arkiteken perbahanan ta ipelajari anak-anak enda lama hamat orang tua. Lamon mawon si sadari. Entah mungkin pe si sadari tapi si usur-usur. MC terjadi ibas realita kegeluhan ta. Makana man banta krina ya nande i tengah-tengah gereja. Perdiatekenlah biak anak-anak tenda. Lid krina keistimewana. Lid dia si biak na majingkat. Ibas ndahi kendahin. Lid ibas erkini tekene ia paguh. Laya biar-biaran persingeti kesalahan ta. Lid kange anak-anak enda lapang ngelawan. Kai peningen uwe kena. Lid kadeba ngelawan. Lid kanggit nangkoi. Gua maka ceda pusuh ta. Bagi lalaban na maka mon maun lagua na ay laken sa mahuli dakam bagi nanam si pecak pusuh te mabagi. Tapi lagu kenca anak enda ekam jadi kebayakan ta. Ekam jadi kemegahan ta. Makana tep-tep anak lit nge keunikena ya si maba kemalaman nate man orang tua. Likang anak ay si dah ceria. Erbanca meriah suasana rumah ta. Li deba katawari pelabu tertah kayu kurna. Uga apa pela tengtang. Perkuankan pela tengtang. Lapi perkuankan la tengtang. Pe banci kang kita jumpa. Biak anak-anak enda. Tapi bagaimana kepe selaku orang tua. Ya labo kita perlu bandingkan antara sadara si debana. Sebab memang gua apa pe labo seriban Tuhan. Mon syukuri hari. Sadang kapdu orang tuana. Sadang atap rumahna, sering pangan-pangan naman panganna, radu-radu sekolahkan, engkai maka kapdulah seri ulihna. Enda mearkiteken pengaruh lingkungan, pengaruh teman na bergaul, pengaruh pendidikan si idatna, arah guru i sekolahna, bagai arah si i sekitarna. Jadi tentuna ya yakinlah kita bahwa labolit anak tenda si seri biakna. Tapi si pasti ibas biakna sila seriye, ema encidahkan ca kebayakan di bata, maka kita pe erlajar karena biakna si erbagi-bagi enda. Jadi jenda me senina-senina moria sini kelengi Tuhan, rip kandai ngena kalatena nandangi Jakub, asangken Esau lang dakam duana ngemine anakna, engkai maka banci bagi.
Sada beluh mat ukur bapana, sada beluh mat ukur nandeina. Makana adina si beluh mat ukur bapana keri kalban na bapana. Adina si beluh mat ukur nandeina keri kalban na nandeina. Langaturna ma sering ngaminate ta keleng nanandangi anak. Tapi perban beda kepentingan taras kebutuhan ta. Ijay memakamon anak-anak enda biak nasi berbedai atetamin bagi ukur ta si terjadi. Arkiteken si ya si idah memang tetap anak-anak enda banci maba kemala menate. Tapi banci kanger banca gulut ukur. Tapi teklah kita bicara gulut kalpe ukur ta teklah ibasa dapat asa banci nge pagi ipekena-kena gelah terulin. Bagaipe anak-anak si mehulie ya tetaplah babayar kemalangan man Tuhan sebab bacikang pagir banca cek da ukur ta adilaya ngeluh ibas Tuhan. Mari kerina kita orang tua nenlah ya adi 5 nak ta 5 lit biakna 5 ka kebiasanna 5 ka hobina li si belum muat ukur li deba latah kayu ukurna managa-agaken rusur maka nggo kalatih siakap. Jadi kai dage si mahuli si banci silakoken gelahna kita pe lebih bersemangat, gelah kita pe banci lebih resadana ras Tuhan, bagai perah kompak narasana anak di tengah jabu endalah silakoken. Keterbukaan tentu penting. Anak-anak pe itu rikena biar orang tua sila payo, orang tua pe ula segan-segan, ula biar-biaren sebabna tupung kesempatan lit dengar ngajarkan nia, ajarkanlah. Adina enggo pagi yang belin, go lingkungan melalam bentuk ia, mungkin lingkungan ingan nardahin pe. Jadi senina-senina moria si ikalengi Tuhan, ya tetap anak iberikan Tuhan keistimewaan man bana, mari kita belajar karena keleng ate Tuhan, arah titipan Tuhan man banta selaku wakil Tuhan diri anak-anak ta. Anak-anak EP titipan Tuhan man banta. Anak-anak pe perlu ingat na bahwa kita pe titipan Tuhan guna engkelengi ia memelihara geluhna bagai pe encukupkan kai pe si iperlukan na. Maka arah ogenta enda ajuk kita erlajar maka namin ula si babai anak ta kitik-kitik naring mulai erbahan sila bujur dia nipu ngope persingetina lasi begiken entah pe pilih kasih kita nandangi anak-anak ta. Jadi adi bagenggo sempat silakokan mari kita jera janah si pelim barui hubungan ta rasana anak ta gelah adi jumpa radu-radu betah. Ulamin pagi sempat anak tenda jumpa ras kita jumpa kap narasimbang na. Kita pe bagai orang tua kisat ka jumpa rasana ta sebab asal jumpa mis rasowal mis jumpa datas. Adi banci malam lah hati tarusur tiap jumpa. Keriahan ukur sekedamen ibas perjumpaan ta enda menjadi perayakan ta. Tuhan si masu-masu kita kerina, Tuhan si ngajari kita guna tetap setia ngeluhkan kata di bata ibas kegeluhan jabu-jabun ta. Khususna kita selaku nande ibas pebelin-belin anak si enggo ipelimikan Tuhan man banta. Amin. Mari ras-ras kita nehkan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Rende kita ibas kitab Dendenta nomor 235 ayat si pemenang.
Mari ras-ras kita arsada ibas pertoton, ertoto kita. Isekin kami enda o Tuhan, makalit gegeh ras kengasupen ibas kami guna mereman bandu. Kai pesilit ibas kami kamkap empuna, ibas pemasu-masundu kecukupan kegeluhan kami. Kam dagi Tuhan si ngelengkapi kerina keperluan geluh kami. Sebab te kami arah pemasu-masundu pendahin kami, bagai kegeluhan kami, banci ialokan kami ulihna idur kamnari. Ajari kami tetap selaku nande, gelah ngidah maka tep-tep anak kami lit keistimewaan, si ibre kenduman bana, gelah na kami pe banci tetap ngergai ia, dengan anak-anak kami pe tetap ngergai orang tua. Tupung orang tua arban kesalahan anak pe pang persingetisa. Janah tupung anak-anak arban kesalahan pe banci pe orang tua pang persingeti anak-anakna. Gelah banci damai sejahterandu ngiani kegeluhan jabu-jabu kami. Dengan pe o Bapa ertoto kami man bandu. Gelah ngasup kami mabai dengan ngajari anak-anak kami. Gelah tetap ia erkemalangan man bandu. Itotokan kami pe jabu-jabu moria si ertedah ate guna natang tua, kam simbrekan pasu-pasundu gelah nape ketedehan ate guna datken tua, banci ibrekan kam ibas kuasandu. Bagai pe ertoto kami man bandu o Bapa, nandangi kekelengan kami si sakit, subuh i rumah bagai pe i rumah sakit, silit ibas proses pemulihan kesehatan. Kam Tuhan si masu-masu ia. Bagai pe anak-anak nu si terpapar COVID-19, subuh i rumah bagai pe i rumah sakit. Kerina kekelengan kami si sakit, i endesken kami man bandu. Emakapkan kekelengan kami Joshua bangun, Yemima berusi Nuraya, Nande Santika, Pertua Bapa ceria, Nora, bagai pe iting ceria, Rikut rasanak kami ceria, Dea ras JJ. Bagai pe anak kami Desnafani, naras Bapa Jivania, rikut pe ras diaken Bapa Maria bagai pe Nora, dengan pe anak kami Agnes Purba. Kerina anak-anak kekelengan duenda, mindo kami ibas perkuah atendu, gelah banci pe sehat dengan menjuah-juah, sebab kuasandu kap erbahanca, i alo kena kerina pemerendu Dengan pe o Tuhan ertoto kami man bandu, kelah kamlah tetap si masu-masu, kegeluhan kami kerina ngawani perpulungandu. Bagai pe dahin sini dahi kena, ibas pemasu-masundu perulih, bagai pe kamsin cukupkan kai sini perlu kena, sehat menjuah-juah kerina daging kulana. Serayandu, pengurus PJJ, pengurus kategorial, bagai pe kekelengan kami, anak-anak ndu singgo itetapkan kam jadi panitia i tengah-tengah gerejandu, kamlah tetap si masu-masu ia. Dengan pe itotoken kami kaman bandu pe o Bapa. Karena kondisi Indonesia bagai pe doni enda ibas menghadapi pandemi COVID, makuah hatendu Bapa dudurken tandu si melias guna ngangkatken penakit enda ibabo doni nari. Dengan pe Tuhan ibas kuasandu tim medis pe tetap berjuang guna kesehatan kerina anak-anak Tuhan silit ibabo doni enda. Bagai pe pemerintah ibas program na mendistribusikan vaksin, kubas tandu enda i endesken kami. Terpuji kam Tuhan arah kegeluhan kami, alo kendu kami, alemindu kami. Bere maka kami megenggeng dingin megegeh ngalakan berbagai-bagai persoalan i tengah-tengah kegeluhan enda. Reh kami mindo perkuah atendu, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan, si enggo ngajari kami ertoto, ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup, ibas wari sendah enda, alemi salah kami, bagi i alemi kami, salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari.
Sebab kamkap simada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Senina-senina Moria sini kelengi Tuhan, kebaktian PA Morianta nggo kadung bas Pak Saenda, jumpa kita ibas kebaktian Morianta ibas minggu sira. Salam mejuah-juah man banta kerinana, Tuhan si masu-masu.